Evo, dobro jutro svima. Drago mi da u ovo prohladno jutro i oblačno smo zajedno i moram reći da mi je drago da sam s vama jutros. Ovo je zbilja fantastičan skup, evo zbilja čestitke od mene, od nekog ko je manje više najviše u svom radnom vijeku posvećen liječenju i radu s ovisnicima o, kako kažete, samim nekemijskim ovisnostima, odnosno za ovisnike o kockanju. Ja ću pričati na hrvatskom, ja se odmah ispričavam na tome, ja slovenski ne znam i uvijek mi bude iznova neugodno, baš sam rekao, imam osjećaj da vi mene puno bolje razumijete nego ja vas i to mi onda stvara još dodatnu nelagodu, ali evo, zbilja ne razumijem toliko, odnosno razumijem jako malo. Ali nadam se da ćete vi mene uspjeti razumjeti. Ja ću vam prenijeti naše iskustva, mislim da vam mogu dosta toga reći i pripremio sam 70 slajdova. Puno toga bi vam i htio reći jer mi u Hrvatskoj sa kockanjem imamo jako veliki problem. I to već traje sada neko vrijeme. On je, ja bih rekao, doživio neku svoju kulminaciju proteklih nekoliko mjeseci. Tim više mi smo jedina, kako je kolegica najavila, jedina dnevna bolnica za ovisnike o kockanju unutar zdravstvenog sustava u Hrvatskoj. Tako da, evo, ja ću vam prenijeti neka naša iskustva i ono što smo mi primijetili da se kod nas sve skupa događa. Ne možemo govoriti o kockanju u Hrvatskoj bez da vam malo probam približiti jedan društveni kontekst, kako to izgleda kod nas, što se u Hrvatskoj općenito događa, pa ću vam nešto reći o društvenom kontekstu, o izloženosti kockanju i nakon toga bi vam opisao i naš terapijski protokol, evaluaciju njegovu, ali i nekakve kliničke izazove s kojima se mi susrećemo u radu s ovisnicima o kockanju. Dakle, kada govorimo o izloženosti u kockanju, to je ono što Englezi zovu gambling exposure. Samo ime mislim da govori dovoljno za sebe. Koliko ste vi izloženi aktivnostima, okruženjem, stimulansima vezanim uz kockanje. Ovdje to zapravo na ovoj slici možete najbolje primijetiti što sve određuje izloženost kockanju. I rasprostranjenost, i vrste igara, i to da možete kockati online, i reklame, i medijske komunikacije, promocije i tako dalje. U Hrvatskoj je izloženost kockanju ogromna, znači ogromna. Jednostavno je prevelika za zemlju te veličine i za taj broj ljudi. A što je veća izloženost kockanju, to su i rizici koje kockanje sa sobom nosi veći. To je veća vjerojatnost da će upravo ovakva izloženost utjecati na vaše ponašanje u budućnosti. I ono što vrlo često govorim, što je veća izloženost kockanju, a kod nas je, ponavljam, to jako velika, neke stvari postaju normalne. Tako da je nama postalo normalno da u svakom reklamnom bloku, recimo, postoji nekakva reklama za igre na sreću, najčešće za online kasino. Gotovo svaki reklamni blok, znači vrlo agresivno reklamiranje online kasina. Nama je postalo normalno da recimo u Zagrebu je tramvaj oblepljen sa reklamom za automat klub. Postalo je normalno da kad se vozite uz cestu da vidite velikim billboardima reklame od kazina i automat klubova i sportskih kladionica. Postalo je normalno i niko na to nije obratio pozornost da su se djeca iz jednog dječje nogometne škole, nogometni klub manji, slikali ispred glavnog sponzora tog natjecanja, Admiral Casina. To je postalo normalno, znači niko na to ne obraća pozornost, a posljedice su sve teže i teže, posljedice su sve više izražene. Kakve mogu biti posljedice štete povezane s kockanjem? Ljudi uvijek misle da je posljedica, da je šteta vezana uz kockanje isključivo financijska. Nije. Ona je u odnosu na pojedinca i psihološka, i emocionalna, i ponašajna, i naravno i zdravstvena. Postoji isto tako jedna važna stvar koju je važno za reći ovdje, da kao i kod drugih ovisnosti, ovisnost o kockanju nije nikada stvar pojedinca, nije nikada stvar osobe koja je ovisna. U prosjeku to je nekih 6 osoba iz uže okoline koje su pogođene sa problemom ovisnosti. Englezi to zovu concern significant other. Kakve štete oni trpe? To su dakle partnerski konflikti, obiteljski, prijateljski, poslovni, financijski, zdravstveni problemi, pad radne produktivnosti itd. Zato vidimo
da je problem kockanja puno širi u odnosu na ono na što se u javnosti često percipira, to je nekakva financijska, ajmo reći, šteta. I sada kada sve to stavimo u nekakav kontekst, ovakva je situacija kod nas, pokazivao bi vam, čisto da vidite koliko je ljudi zahvaćeno problemom, s tim da je ograda da je ovo za 2019. godinu, istraživanje Instituta za društvene istraživanja Ivo Pilar. Dakle, oko 9% ljudi ima određenih problema, psihosocijalnih problema uzrokovanih kockanjem. Među njima 1,4% ovisnika. 9% ljudi koji su u problemu, to je strašno puno. Znači, to je ogroman broj ljudi. Jesmo iznenađeni? Nismo. S obzirom na izloženost kockanju. Ograda je ta da je ovo bilo 2019. godine, prije čak 4 godine, prije korona krize. Ono što se danas događa, kada me pitaju u Hrvatskoj kakva je situacija danas, da li mislim da je manje ili više, pa s obzirom na to da ništa nismo radili, da se broj ovisnika smanji, da se društvo regulira po pitanju ovisnika o kockanju, najvjerojatnije da ih je više. Ali ja ću vam reći moje iskustvo. Znači, naša dnevna bolnica je do korona krize, znači zaključno sa 2019. godinom, imala jednu grupu koja je brojala 15 do 20 pacijenata. Mi danas radimo u 3 grupe od po 20 pacijenata. Znači, ako ja gledam moje iskustvo, ovi brojevi nisu točni. Oni će biti značajno veći. I druga jako važna stvar na koju bih htio upozoriti i koja nam se događa, to je snažna erupcija online kasina, koja nije bila tako izražena 2019. godine. Negdje 2019. smo radili jedno malo pilot istraživanje koliko naših pacijenata kocka online. Na grupi od njih 20 bilo ih je 1 ili 2. Sada od njih 60 online ne kocka, možda njih 5-6. Svi ostali kockaju ili samo online kasino ili kockaju i online i offline. Vidjet ćemo kasnije, online, ja bih rekao, je produkt ove korona krize, prilagodbe tržišta igara na sreću na korona krizu, a online je oblik kockarske aktivnosti s kojim mi imamo najviše problema. Ja bih rekao da ima i najzločudniji i najveći adiktivni ovisnički potencijal i nešto na što svi moramo obratiti itekako pozornost. Ispada da ga je najlakše regulirati, međutim to se kod nas jednostavno ne događa. Još nekoliko podataka. Dakle, u Hrvatskoj oko 20% populacije kocka na mjesečnoj razini, što je isto jako puno. Što više ljudi kocka, više će ljudi biti i u problemu. Oko 10% srednjoškolaca ima ozbiljne psihosocijalne probleme povezane s kockanjem. Najčešće igre koje ovisnici o kockanju igraju su ove visoko adiktivne igre, znači to je sportsko klađenje, igre na aparatima, igre u kasinu. Ono što je isto, evo kasnije ću pokazati, sve to skupa je i nekakav trošak za Hrvatsku, samo malo. Sve to skupa je i nekakav trošak za Hrvatsku, pa tako ljudi kažu da u Hrvatskoj industrija igara na sreću jako puno daje prihoda državi, državnom proračunu, to je istina, ali isto tako istraživanje koje je provedeno, koje ću kasnije pokazati, je pokazalo da 35 do negdje 70% svih prihoda koji uđu u državni proračun se u konačnici potroši na liječenje ovisnika o kockanju. Što su ranjive skupine? Što je ono što smo vidjeli, kome se ovaj problem sve događa? Vjerojatno i sami imate iskustva, ali dobro je podsjetiti. Ovisnost o kockanju se može dogoditi svakome. Dakle, ukoliko igra dovoljno dugo, dovoljno visokim intenzitetom. Znači, zdrave osobe sa nekakvim životnim problemima mogu također upasti u ovisnost o kockanju. Postoji i emocionalno ranjive osobe koje imaju određenih psihičkih problema, pa razviju ovisnost o kockanju. Ono s čime se mi susrećemo u posljednje vrijeme, to je sve veći broj mladih osoba koji imaju recimo dijagnozu psihotičnog poremećaja ili poremećaja iz psihotičnog spektra, koji sam po sebi negdje 3 do 4 puta povećava rizik od razvoja problema uzrokovanih kockanjem.
onda imamo situaciju da oni dobivaju jednu novu skupinu lijekova, odnosno lijekove iz skupine antipsihotika poput aripiprazola, gdje lijek sam po sebi povećava rizik od ulaska otkočena ponašanja, između ostalog značajno povećava rizik za kockanje i onda još igraju i online kasino. I kad to sve zbrojite, dobivate jednu jako ružnu kliničku sliku, dobivate jednu vrlo dinamičnu i vrlo tešku ovisnost o kockanju, gdje vas obitelji malte ne okrivljuju. Mi smo se taman prilagodili da naš sin ima psihozu i tome smo se posvetili, idemo na grupe, obiteljske grupe, na psihoedukaciju, a on kocka cijelo vrijeme. On kocka. Postoje i antisocijalni ovisnici o kockanju, kod kojih zapravo su naše terapijske intervencije značajno ograničene, gdje ne možemo zapravo puno postići, gdje postoje promjene u strukturi ličnosti i to je nešto, oni su nam više rizik za samu grupu kada ih puštamo unutra nego što ćemo njima pomoći. Ne? A vjerujte mi, jedan na njih 20 napravi cirkus. Ja sam to prošao 2-3 puta i nakon toga pazim. Jel? Ono što nam je problem veliki su djeca i mladi. Evo, mi s tim imamo i dalje kockanje u Hrvatskoj zabranjeno mlađima od 18 godina, međutim, evo, prepričat ću vam jednu samo situaciju od prije tjedan dana gdje dovodi majka sina od 19 godina. Znači, on s 19 meni izgleda kod ima 15. Dakle, toliko izgleda mladoliko. Znači, on se navukao na blackjack, znači na igru uživo, na način da je od 17. godine igrao blackjack. Ja pitam, pa nemoguće da vas je neko pustio, dakle, bar jednom su vas morali pitati za osobnu iskaznicu. Pitali su me prvi put, ali ja sam dao iskaznicu od prijatelja, oni su to upisali i nakon toga ja uredno igram protiv kuće i nikome ništa ne pita. I mama se pita gdje sam pogriješila, ja kažem ništa, gospođe, možda samo što ste živjeli u Hrvatskoj, ne, i što je ovakva situacija bila. Da, zapravo, kako reći ljudima da ona nije odgovorna za to, da on jednostavno nije smio biti na tom mjestu, znači to se nije smjelo dogoditi. Zaposlenici industrije su rizične skupine i to je ono s čime se mi isto tako susrećemo. Njihov rizik je oko 6 puta veći po istraživanjima u odnosu na opću populaciju. Jedan dobar dio njih i ljudi koji rade u kladionicama, koji rade u poslovnicama Hrvatske lutrije, čak i menadžera, voditelja, je došao na kraju kod nas. Mada tu je terapija zapravo rekao bi najučinkovitija. Prva stvar koju im kažem, morate promijeniti posao. Nakon toga ćemo se sve dalje dogovarati. Sportaši, sport bi trebalo biti nešto što je protektivno, nešto što ima i sport je takav, međutim, profesionalni sport, osobito nogomet, nosi sa sobom značajan rizik. Vi ste sad gledali i sigurno čuli za situaciju koja je bila u Italiji sa nogometašima koji su uhvaćeni u kockanju i koji su i sami imali jako velikih problema s kockanjem. Navodno i neki iz naše reprezentacije kockaju dosta, čak imaju svoje kamatare koji ih financiraju. Ja to ne znam, ali znam da jako puno kockaju. Općenito da sportaši jako puno kockaju i jedan dio sportaša i dolazi kod nas na liječenje. Između ostalog, profesionalni sport je stresan. Profesionalni sport ne znači da vi ste tamo do penzije od 60 godina, nego šta napravite do 30 godina, to vam je to. Druga stvar je da je stalno postoji nekakvo natjecanje za svoje mjesto u ekipi, stalno nekakvo dokazivanje i stalno postoji nekakva neizvjesnost. Uz to je i višak slobodnog vremena, van treninga, tako da ti mladi dečki, mlade osobe jednostavno ulaze u kockanje, zaglave u kockanju i onda dolaze na liječenje zapravo sa životom koji oni, kako jedan rekao, upisuje potpuno izgubljen van sporta. Zašto je ovakva situacija u Hrvatskoj? Čisto samo da steknete jednu predodžbu, čisto da vidite kako je u Hrvatskoj bilo prije, recimo 95. godine, 90. godina, a kako je danas. Ova krivulja snažno raste prema gore, taman kad mislite da je to, da je dosta, i dalje se otvaraju u Hrvatskoj nova prodajna mjesta, nove poslovnice, tako da vi možete reći da danas u odnosu na 90. ima 15 puta više prodajnih mjesta, automat klubova, mislim da automat klubova je bilo negdje po ovome više od 200. Vi spominjete 3, mislim, u principu u Hrvatskoj samih kazina ima negdje, mislim da je oko 20-ak,
prodajna mjesta Hrvatske lutrije, sportskih kladionica, kiosci, benzinske postaje i na njima možete kockati, samoposlužni terminali, znači to su aparati za sportsko klađenje koji su u kafićima na kojima također možete kockati. Ono što je pojavilo se još dodatno, dakle to je kockanje putem interneta i vi sada de facto možete kockati kad god hoćete. Znači da smo recimo u Hrvatskoj, sada slušate i pratite predavanje i odmah odigrate i možete paralelno, niko vas ne bi skužio zapravo da vi igrate. Ono što se isto, mada ja uvijek kažem da to plasira industrija igara na sreću, ilegalni online priređivači puno više nego što je to problem. Ja osobno to nisam doživio toliki problem, ali kažu da moramo o tom isto reći. Oni govore da je to tržište od nekakvih 40%. Ja moram priznati na naših 50-60 pacijenata, možda 5-6 da imaju i kod otvorenih stranih online priređivača. Ilegalni znači oni koji ne plaćaju porez u Hrvatskoj, znači koji nisu licencirani kod nas, koji ne plaćaju koncesije kod nas. Ja to nisam doživio kao toliki problem, ali oni kažu da je to ogroman problem. Međutim, matematika je jasna, jer kad ljudi neće kockat kod ilegalnih, kockat će kod ovih koji su legalni. Tako da, evo. Ono što smo rekli i što sam vam naglasio, znači web i mobilne aplikacije, to ekspanziju doživljava za vrijeme korona krize. Ovo bi rekao još samo jedna stvar vezano za društveni kontekst. Ovo je u Hrvatskoj zakon o igrama na sreću. Ovo je ono što on prepoznaje, ove 4 vrste igara. Njega uvijek stavim ne zato da bi ja sam psihijatar, ovo je sve što ja znam od prava, evo ovaj zakon koji vrtim u zadnjih nekoliko godina. Međutim, hoću vam reći da vidite kako je ovo dinamično tržište i sami ste svjedoci tržište igara na sreću, tržište koje se mijenja iz mjeseca u mjesec, koje je vrlo prilagodljivo, koje stalno nudi nekakve nove proizvode. Vi kad odete na stranicu od jednog priređivača, recimo od Admirala, pa ako hoćete igrati online kasino, to su deseci igara koje se stalno mijenjaju i koje se stalno izbacuju. Takvo tržište kod nas regulira zakon koji je star više od jednog desetljeća. Znači, zakon koji je zastareo, zakon koji je potpuno van vremena. I sada možda imamo malo bolju predodžbu što se to sve skupa nama događa. Ovo su troškovi od liječenja igara na sreću u Hrvatskoj, koji su, evo, istraživanje koje je provedeno 2021. godine i koje je pokazalo ono što sam rekao, da negdje 35 do 77% godišnjih prihoda od svega onog što kocka unese, a unese negdje oko 1,5 milijardu kuna, to bi bilo oko, što se tiče eura, 200 milijuna eura. Tako. Od toga koliko ode na liječenje ljudi koji su u problemu s kockanjem. Kada govorimo o problemu s kockanjem, dakle, neće svi koji kockaju razviti problem ovisnosti. Zašto imam potrebu to naglasiti? Jer se vrlo često vrlo često se vrti i vrlo često se, kada se govori o problemima uzrokovanim kockanjem, pojavljuje nekakva ideja zabrane. To sve skupa treba zabraniti. Zabraniti to sve zbog toga jer će 1 do 2% ljudi razviti ovisnost, po svoj prilici nije potrebno, ali je potrebno puno bolje regulirati. Kada mene pitaju što bih ja napravio, moj stav uvijek bude da je, moj cilj je da nama bude manje pacijenata, odnosno da mi imamo ljude da će u Hrvatskoj bude sve manje ljudi koji će biti ovisni o kockanju, a s druge strane da nam se ranije jave na liječenje, da se ne jave kada su dugovi toliki i kada su toliko egzistencijalno ugroženi da ih ja moram pitati jel imate za stan i jel imate za hranu, jel imate gdje živjeti, hoću vas ja primiti u bolnici dok socijalna skrb vam ne riješi vašu situaciju stambenu i tako dalje. Kada gledamo, većina ljudi, dakle, kocka bez ikakvih problema. Što se tiče problemskih, oni su u manjoj skupini, dakle, osobito oni koji će zbog kockanja razviti teške psihosocijalne probleme poput depresije, nekakvih suicidnih promišljanja itd. itd. Što se tiče liječenja ovisnosti o kockanju, da bi govorili o nekakvom optimalnom liječenju, ovo su nekakve stvari koje sam stavio i što ljudi traže od nas, kako bi mi to opisali optimalno liječenje. Mora biti učinkovito, mora biti znanstveno utemeljeno, isplativo, održivo i dostupno.
Šta znači učinkovito? Kad vam dođu obitelji, kad vas oni pitaju, ja ih pitam, dobro recite koji je vaš nekakav cilj, koji su vaši planovi, koji su vaše očekivanja od ovoga liječenja, samo da on više ne kocka. To neće biti dosta, jel tako? Prekid kockanja, apstinencija, smanjenje vremena, smanjenje novca, smanjenje dijagnostičkih kriterija i tako dalje, to nije dosta. Ono za čime idemo i ono što mi nastojimo primjenjivati u našem radu, to je jedan multidimenzionalni koncept oporavka. Znači, u odnosu na ovaj recovery oriented health model. Znači, ne samo prekid kockanja, odnosno apstinencija od kockanja je baza, temelj za sve ostale promjene koje trebaju uslijediti za poboljšanje i psihosocijalnog funkcioniranja i kvalitete života. To znači učinkovito liječenje. A za to treba vremena. Za to treba vremena i ono što vam odmah moram reći, za to trebaju ljudi. I to ne bilo ko, nego za to trebaju educirani ljudi, educirane osobe. Ovo su kliničke i znanstveno utemeljene terapijske intervencije. Znači, ovo su terapijske intervencije o kojima je objavljen najveći broj istraživanja, vjerojatno ste i sami čuli, one su iznova evaluirane i pokazano je da one daju najbolje rezultate. I njih se zapravo treba pridržavati. Činjenica je da su istraživanja pokazala da su općenito, da je svaka psihološka pomoć bolja od nikakve pomoći ovisnicima o kockanju. Znači, sve je bolje nego ništa. Tako da kad sam počinjao raditi, ljudi bi rekli, čujte, ja sam se javio kod privatnog psihologa, pa zašto idete kod privatnog? Danas sam puno mekši i stariji sam, jel? Danas sam puno mekši po tom pitanju, pa ako vam pomaže, idite, samo obratite pozornost na to i to. Sve je bolje nego da ljudi budu prepušteni sami sebi. Da li lijekovi imaju nekakvu ulogu? Imaju, ne svi lijekovi i ne svakome. Postoje nekakve farmakoterapijske intervencije, mi sad nemamo vremena, to je jedno cijelo posebno područje. Postoje određeni i ovi blokatori, opijatski i tako dalje, koji su pokazali određenu učinkovitost, ali u određenim podkategorijama ovisnika o kockanju. Ove terapijske intervencije su isplative. One su isplative, $1 za evidence-based intervenciju, $18 povrata državi. U konačnici je to i državi i sustavu je isplativo i to je ono što im ja pokušavam reći, da se isplati ulagati u strukturirane i znanstveno utemeljene intervencije. Ja imam i kolegice i kolega koji se odlučuju pomagati ovisnicima kockanju na način, ja to znam. Kako? Ne znam, ali evo, pomažem na neki način. Ne možemo tako. Znači, mora biti znanstveno utemeljeno. Kako se provode ovakve intervencije? Dakle, unutar i izvan zdravstvenog sustava. Uvijek postoji ta ravnoteža u svim zdravstvenim sustavima. Imate nešto što je na uputnicu i nešto što je van toga. Imate NGO, imate unutar zdravstvenog sustava. One mogu biti nestrukturirane ili polustrukturirane, psihosocijalne intervencije, stručna pomoć, grupe potpore. Ono što je korona kriza dovela, to je da smo od face to face počeli raditi i na daljinu, međutim potencijal terapijskih intervencija na daljinu ostao je i danas. To je ono što ja kažem da nismo još uvijek dovoljno iskoristili, osobito kada se pogleda činjenica, ovdje sam postavio pitanje što s onima koji ne traže pomoć. Da se razumijemo, sve ovo o čemu vam ja pričam odnosi se na manje od 10% ovisnika o kockanju koji će potražiti pomoć. Do 10%. Šta je sa svim onima od 90%? Neki misle prestaći sami, neki nam ne vjeruju, neki ne žele ulaziti u zdravstveni sustav, neki misle da ove naše terapijske intervencije ne pomažu ili da to nema smisla, neki traže pomoć religijsku, duhovnu, kako god hoćete. Dakle, mi govorimo manje od 10% ljudi koji traže pomoć. Ali za svih ovih 90% jedna od stvari kako možemo se približiti ljudima i kako im možemo nešto ponuditi, bile bi ove intervencije na daljinu, bile bi telemedicinske terapijske intervencije, telefon, internet, priručnici, online i tako dalje, da ljudi pokušaju sami da probaju sami prestati kockati. Jer neki od njih će probati sami prestati kockati, to im treba nešto ponuditi.
To mi za sada, nažalost, nemamo, kažem za sada, jer ja stalno promišljam da bi u Hrvatskoj trebali nekakav iskorak u tom dijelu napraviti, ali s obzirom da i s ovih 10% imamo problem, onda ne stignemo s ovih 90%. Personaliziran terapijski pristup ili jedan pristup za sve. Ono što je činjenica da, evo i istraživanja idu u tom smjeru, sve ih je više, da niti ovisnici o kockanju nisu homogena populacija pacijenata. Oni se razlikuju i među njima postoje različite podkategorije. Znate i za onaj model putova koji se dodatno raščlanjuje, koji se dodatno razvija. Imamo i ovisnike o kockanju sa komorbiditetima, ne samo sa psihotičnim poremećajem. Imamo i ovisnost o kockanju, ono što sam ja imao kod ljudi koji boluju od Parkinsonove bolesti i uzimaju antiparkinsonike. Imamo te takozvane drug induced, imamo ljude koji imaju depresivni poremećaj ili dugotrajno liječenje afektivnih poremećaja, pa uz to razvijaju osobito BAP, bipolarni poremećaj, pa uz to razvijaju i ovisnost o kockanju. Oni svi traže nekakvu personaliziranu vrstu, personaliziran terapijski pristup. Mi svima njima ne možemo na taj način izaći u susret, jer nas nema puno, nas ima malo, a pacijenata je puno, ali nastojimo to nekako riješiti. Ono što je bio naš odgovor na sve ovo, na sve veći broj ljudi koji traže našu pomoć je dnevna bolnica za ovisnost o kockanju. Ovo je glavna zgrada, naša dnevna bolnica ne izgleda tako, ali ljepša je glavna zgrada nego naša dnevna bolnica, pa uvijek dobro za reklamu staviti glavnu zgradu. Dakle, otvoreni smo i djelujemo od travnja 2015. godine. Evo, u travnju iduće godine bit će nekakvih 9 godina, još malo pa 10 godina kako sve skupa radimo. Zašto smo se otvorili? Činjenica je da dok nije otvorena ta dnevna bolnica, ljudi su na liječenju, ovisnici o kockanju su završavali u Hrvatskoj na način najčešće da su zbog kockanja pokušali samoubojstvo i onda su bili na akutnom odjelu, tamo su stabilizirani i nakon toga su ulazili u grupu s ovisnicima o alkoholu. I sad zamislite ovako, mislim nije crni humor, ali da bi došli na liječenje morate prvo se pokušati ubiti, pa onda vas još stave negdje u grupu gdje ste vi, imate, ne znam, dečki su to 25-30 godina, s ljudima koji imaju problema s alkoholom. Nije to bilo dobro, znate. Vidio sam ja odmah da to neće biti dobro i svaki put kad bi došao novi ovisnik o kockanju u grupu, meni je bila uvijek nekakva kod terapeuta, nekakva nelagoda što i kako mi tu možemo njima ponuditi. Od početka nastojim da u pristupu ovisnicima o kockanju da s njima radi multidisciplinarni tim. Ovo jeste psihička bolest, ali ovo nije samo psihijatrijski problem. I moram priznati da psihijatri vrlo često imaju ego dosta ovako napumpan, rekao bih, ne. Guilty, trebalo je meni vremena da izađemo iz toga i da prihvatim te kritike. Imaju, da. Ovo bude čak i unutar same struke, no ono što sam ja sam primijetio, dakle da je jednostavno nemoguće biti sam. Ja sam počeo raditi sa jedna sestra i ja smo bili, ne. Danas naš tim čini multidisciplinarni tim stručnjaka gdje su i socijalni pedagozi, psiholozi i sestre koji su grupni terapeuti. Svi mi smo i završili dodatne psihoterapijske edukacije, dodatne psihoterapije, što sistemske, obiteljske psihoterapije, kognitivno-behavioralne terapije, sestre su završile grupnu analizu. Dakle, svi su obučeni za rad u grupi i, ajmo reći, za rad s ovisnicima. Ovo smo mi, ima još jedna slika gdje ću vam pokazati, malo bolje se vidi. Kako to izgleda liječenje? Liječenje je polustrukturiran tretmanski program. Znači da jedan dio je, pokazat ću vam raspored, jedan dio je zadan, a jedan dio je nešto što mi, jedan dio nije zadan, odnosno on se prorađuje iz tjedna u tjedan. Pokazat ću vam na primjerima kako to izgleda. Liječenje u dnevnoj bolnici traje obično 3 mjeseca, no postoji mogućnost da produžimo do 9 mjeseci. Do 9 mjeseci, ukoliko uvijek pitamo ljude, znači kada prođu 3 mjeseca, kako se osjećate, jeste li sad spremni i tako dalje. Kad oni sami kažu nisam još na 100% ili nisam siguran, ili kad vidimo da postoji u okolini manjak socijalne potpore ili da postoje nekakve komorbi, još im produžimo, ne? I to mi možemo bez ikakvih problema. Radimo u 2 grupe.
radnim danom, dakle od 9 do 1, jedna grupa je ponedjeljak, srijeda, petak, jedna grupa je utorak, četvrtak, petak i imamo još jednu grupu popodne od 17 do 19. Zašto popodne? Zato jer je to grupa koja nam je bila drop out do sada. To je grupa koja jednostavno, ljudi kad imate problema s kockanjem, to vam je sve jasno, najčešće ste, odnosno često ste u dugovima, kad ste u dugovima morate raditi, a kad radite obično je to prije podne, je li tako? I sad, možete vi njima reći da, ali da ste slomili nogu bili bi doma, ili ne znam, da imate koronu sigurno bi bili doma, ne bi pregovarali o tome da otvarate bolovanje, jer vi na liječenje možete dobiti bolovanje. Jedan dobar dio njih, trećina njih je jednostavno otpadala. Ja bih im rekao, uključite se u klub ovisnika o kockanju koji je popodne, ne. Dok izađu iz vaše sobe, ako nije bio neki konkretan dogovor, oni su otpadali, odnosno ti ljudi se nisu nigdje uključivali. A uključiti se u negdje i ostati do kraja su snažni prediktori povoljnog terapijskog ishoda, osobito ostajanje do kraja. Zbog njih smo onda uveli ovu grupu koja je jednom tjedno od 17 do 19 sati. 3 grupe 15 do 20, sad smo 20 do 22 pacijenta u svakoj grupi i to je naš maksimum. To sam rekao i upravi bolnice, mi više od toga zapravo ne možemo. Metode rada koje koristimo, evo ovdje sam pobrojao, dakle to je grupna psihoterapija koja nam je okosnica, psihoedukativne radionice, KBT, trening socijalnih vještina, više obiteljska grupa, individualno po potrebi, ako je potrebno, lijekovi i grupe podrške koje on ima. Ja ću probati sve ovo, zato kažem, puno toga bi vam ja htio reći, probat ću vam sve to ukratko zapravo opisati. Ovo je samo da vidite kako nam se kretao broj pacijenata od kada smo otvorili, 2015. 35, 2022. 145, s tim da je to broj ljudi koji su prvi put došli. Oni koji su produžili, ovo što sam vam rekao, nakon 3 mjeseca da su trebali još, njih je bilo 50. Tako da to je za 2022. bilo negdje blizu 200, za ovu godinu ćemo biti negdje između 220 i 240. I tu je maksimum, znači tu mi više od toga ne možemo. Ja sam rekao da treba i penziju dočekati, jel tako? Nije baš ovoga poanta da se iskilavimo, ali jednostavno nema smisla. Znači naše obiteljske grupe su postale takve da bude 50 ljudi, to se izgubio terapijski potencijal, mi tu ne možemo raditi više. No, nemamo ni prostora, nemamo ni manpower, što bi se reklo, nemamo ni ljudi. Ovo su nekakve, uvijek se provlači pitanje ko to sve plati, je li to isplatljivo za sustav. Ovo su računi za 2022. koji su ispostavljeni našem zdravstvenom osiguranju, Zavodu za zdravstvenom osiguranju, koliko je to sve skupa izdano računa i terapijskih intervencija u iznosu od 550, odnosno blizu 560 000 eura. Ovako izgleda naš program. Dakle, kroz cijeli tjedan vidite da je on dosta opsežan, jako je puno grupa i radimo, ajmo reći, svaki dan i svaki tjedan u godini. Dakle, nema odmora, čak nema ni godišnji, šalim se, idu ljudi na godišnji, ali bez obzira na godišnje, znači i bez obzira na ljeto i na sve ostalo, mi non stop imamo program. Ja bih rekao, vidjet ćete kasnije, čak i za vrijeme korona krize mi smo imali program, znači nikad nije prekidan. Ajde, neću ovaj dio, samo ću vam reći hodogram kako izgleda. Znači, cijela ova priča od indikacijskog razgovora, prijema, protokola, lijekova, otpusta i posttretmana. Najprije imamo indikacijski razgovor, dakle kada ljudi dolaze, najčešće članom obitelji, na razgovor s kolegicom ili sa mnom, dolaze na način da su ili obitelj nešto saznala, otkrili su neplaćene račune, ovisnik o kockanju im se otvorio, imam problem, želio bi stati i tako dalje. Na tom prvom razgovoru nastavimo pružiti ljudima, ono što je uvijek kažem, važno ljudima dati nadu, ali realnu nadu. Uvijek je ta moja rečenica koju tim unesrećenim obiteljima kažem, čujte, to se da riješiti. Znači, pomoć postoji i puno ljudi koji su u problemu kao i vi se dobro i uspješno oporavlja od ove ovisnosti, samo za taj pothvat trebamo sve vas zajedno. Ne? Ono što je jako važno, a evo ja znam da obraćate na to pozornost,
Meni je to dosta bitno i evo to uvijek naglašavamo, to je taj suicidni rizik koji postoji kod ovisnika o kockanju. On nažalost postoji, on nije zanemariv, on je dosta izražen. Mi smo evo za sve ove godine imali nažalost i 3 situacije koje su bile takve ružne, to su sve ljudi 19, 21 i 25 godina nakon liječenja, dakle to je tragedija, ne znam šta bi vam rekao dan danas kad se toga sjetim, ali je važno o tome pitati, nedvosmisleno pitati, znači bez uvijanja i bez srama i nelagode. Jeste imali misli da bi sebi nešto napravili ili da vam je bilo dosta svega, nego jeste li razmišljali da se ubijete. Da li se sad tako osjećate, jeste imali prije nekakvih pokušaja i tako dalje i tako dalje. Otvaranje problema s kockanjem i suočavanje sa psihosocijalnim posljedicama, osobito suočavanje sa potencijalnim gubitkom socijalne potpore, sa odlaskom supruge, sa izbacivanjem na ulicu i tako dalje, često nosi sa sobom i pojavu ovakvih misli. Neosuđujući optimističan stav, mi ne osuđujemo. Mi već sada, ja mogu reći da sam jako puno stvari doživio i vidio i situacija koje su, rekli bismo, kada gledamo ovako na van, ružne, ali evo, naš cilj je da s njima razgovaramo i naš stav je kao sa bolesnim ljudima. Znači, ne moraliziramo i ne osuđujemo. Nakon indikacijskog razgovora, prijem u dnevnu bolnicu, sestrinska anamneza, jedan mali sistematski pregled. Ono što dalje imamo, to je ispunjavanje evaluacijskog upitnika. Ja ću vam te rezultate pokazati malo kasnije. Svi naši pacijenti kada dođu na liječenje u dnevnu bolnicu ispunjavaju evaluacijski upitnik koji uz ove opće sociodemografske podatke obuhvaća njihovo psihosocijalno funkcioniranje i aktivnosti kockanja. Tako da ne bi ispalo mi to radimo dobro zato jer se to meni čini da je dobro, jer ja kažem da je dobro, nego vrlo konkretno s tim da evaluaciju radi neko neutralan, odnosno sa strane edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, pa da ne bi isto ispalo da ja unosim podatke u matricu, pa da si ja to friziram i tako, što bi bio sklon tom napraviti. Znači sve neko vani to radi. Nakon upitnika upoznaju se s pravilima, imamo pravila grupnog rada, preporuke naše koje su i ovaj takozvani SEP protokol, SEP Exclusion protokol. Sa svima njima koji imaju online račune, profesorica i profesor socijalne pedagogije prođu postupak samoisključenja. Znači postupak gdje vi sebi zabranite kockanje kod, super sporta, admirala i tako dalje. To bi trebala biti kod nas nekakva metoda smanjenja štete i pomoći, to svi moraju zapravo imati, to postoji i kod nas, postoji i vani, vjerujem i ovdje da postoji, samo što, evo, kao što to inače biva, uvijek se te stvari nekako izvitopere. Pa ljudi sebi zabrane kockanje, onda im od istog tog priređivača za 2 dana, što doživljavamo evo u zadnje vrijeme, dolazi, hej, di si, nedostaješ nam, evo ti 15 besplatnih vrtnji. Da. Ne znam, čovjek bi se smijao ili bi plakao na to, meni je to strašno, evo ja sam na to upozoravao, evo mogu se i vama izventilirati, ali od toga ništa, zapravo osim moje ventilacije nema nekako pretjerano, jednostavno je to očito tržište prejako ili niko ne želi ništa o tome, ali ljudi zanemaruju da se radi te osobe iz, ministarstva, tako se radi o bolesnim ljudima i vi bolesnom čovjeku šaljete 15 besplatnih vrtnji, imali smo da je Lutrija slala, 50 eura bonusa i tako dalje. I sad kad vi njih pitate, oni kažu da šalje sustav, da nije to čovjek koji stoji i pritiska to i onda ja kažem pa napravite sustav da to ne šalje, ali kažu da to nije tako jednostavno. Preporuke naše, samo ću vam to još reći, prije dolaska na liječenje su da oni moraju, standardno, to vjerujem da i vi provodite, oni moraju sve svoje financije predati obitelji, ne smiju imati kartice od bankovnih računa, moraju napraviti popis dugova, reći i dogovoriti s obitelji kako i kojom dinamikom će te dugove vraćati. Mi obično dogovaramo, naš stav je nekakav minimalni dnevni džeparac od 4 eura koji mogu imati kod sebe. Za sve što potroše moraju se čuvati račun. To je ovako praktično što mi od njih tražimo. Zvuči banalno u najmanju ruku, zvuči jednostavno, a jedno 50% grupa raspravljamo o tim banalnostima zašto neko s tim ima problem. Sam psihoterapijski protokol se sastoji iz terapijskih intervencija koje su se pokazale učinkovitima u liječenju ovisnika općenito. I rekao bih, ono što ćete vidjeti na kasnijim slajdovima, taj naš pristup je uvijek nekako
rekao bih, eklektičan i nastojimo primjenjujemo uvijek nekoliko različitih terapijskih intervencija. Ovdje bi zapravo istakao motivacijsko intervjuiranje uz KBT koje uvažava i razloge za korištenje, intrizičku motivaciju, ambivalenciju, nošenje s otporima kod pacijenta, a sve sa ciljem da mi njega pridobimo, da on prihvati liječenje. Ja uvijek kažem da mi je najvažnije da čovjek samo zakorači u grupu ili da sjedne u grupu, ostalo ćemo već samo po sebi odraditi. I najtvrđi su se tamo bili smekšali i na kraju smo postigli zbilja dobre terapijske rezultate. Ovo je ono što se metode koje zapravo nama se pokazuju uspješnima, ono što mi primjenjujemo kroz socioterapiju, kroz terapijsku zajednicu, grupnu psihoterapiju i naravno kroz psihoedukaciju. Vratit ću. I kroz psihoedukaciju. Postoji uvijek taj balans između terapijskog tima, jer svi unutar naše terapijske zajednice, svi oni unutar grupe imaju neke svoje uloge, neke svoje zadatke gdje nastojimo da preuzimaju uloge i nastoje se učiti preuzimanju uloga i odgovornosti koje čekaju vani, pa imamo i stabilne apstinente koji su mentori, grupovođu, neko koji izvještava o tjednom radu grupe, moderatori, predsjednik terapijske zajednice i tako dalje. I onda obično petkom, ako se sjećate onog rasporeda, petkom imamo terapijsku zajednicu gdje se rezimira cijeli tjedan i jako je važno njima vratiti kontrolu da se oni nauče dogovarati i preuzimati uloge i odgovornosti. Sad smo imali situaciju, evo podijelit ću s vama, mama od jednog pacijenta je naslikala za dnevnu bolnicu sliku o kockanju njenog sina, gdje između ostalog na slici postoji kocke aparati, odnosno postoji nekakav rulet i sad stare članove u grupi, njima je to bilo dobro, ok, ali nove članove je to strašno uznemirilo i oni sad traže od mene rješenje, da li da slika ostane ili da se makne. I naravno šta smo im rekli? Oni se moraju dogovoriti. Novim članovima će morati objasniti koja je podloga iz te slike, to je slika očajne majke koja je dobila nekakvu nagradu koju ona donirala dnevnoj bolnici. Biće kako oni kažu. Imate situaciju kad neko od njih napravi recidiv, 1, 2 ili 3, pa onda oni pitaju mene, hoće on biti otpust. Reku, da se ja pitam, ja bi ga otpustio, ali evo, a ja znam zapravo da ga neću otpustiti, jer svako zaslužuje drugu i treću priliku, to je nekako naš stav, ali želim da oni osjete nekakvu granicu. A onda pustim, rekao, evo vi kako se vi dogovorite, tako će biti. I uvijek im daju priliku. Znate, uvijek se oni potrude oko njih, uvijek jedni oko drugih, jer zapravo dajući priliku drugima, daju priliku i sebi. Jedan dio, ako se sjećate, rekao sam da je naš program polustrukturiran. To znači da jedan dio je zadan. Ovo je zadani dio programa, to su psihoedukacijske grupe, 2 su sa socijalnom pedagogicom, 2 su sa psihologicom koja je KBT usmjerenje. Na tim grupama ovo su nekakve tematske cjeline koje oni prolaze. Svako mora proći sve te tematske cjeline, znači krug promjene, okidači, žudnja, prevencija recidiva, istraživanje željenih ishoda, odnosi, potrebe i resursi. Ovdje nisam stavio i ono što smo uveli, to je matematika kockanja, odnosno ishodi vjerojatnosti u kockanju, gdje oni sami se uče u strukturi i koeficijenata, koje su vjerojatnosti da one dobiju, gdje se oni vide u svemu tome. To su grupe koje su njima jako važne. Ovo je, moramo znati, zdrava populacija naših pacijenata koji jako vole konkretne sadržaje, konkretne alate. Ovo je ono što im to daje, ovo je ono što im to nudi. Grupni rad, rekao sam, je jako eklektičan, jako puno terapijskih pravaca se u tom dijelu isprepliče i jako puno toga im nastojimo ponuditi. Naravno da su sve ove terapijske intervencije u tome i ovisi o samoj grupi kad ćete što primjenjivati. Zato je dobro da radite u timu i zato je dobro da osoba koja je s vama u timu je različitog psihoterapijskog usmjerenja od vas. Koji je taj grupni psihoterapijski rad? Ovo su grupe koje postoje, ovo su grupe kada oni mogu govoriti o tome
kako je kockanje utjecalo na njih, na njihovu obitelj, jesu otvorili problem dugova, ne znam, pred suprugom, da li je bio recidiv u grupi, govorimo o rizičnim ponašanjima van kockanja, recimo u zadnjih 2-3 tjedna govorimo o konzumiranju kanabisa, što nam se pojavljuje kao čest problem, o tome da oni nekritički konzumiraju alkohol, naš stav bude da se svime trebaju prestati. Nakon ovoga ulaska u dnevnu bolnicu, vidjet ćete i kasnije, oni otvaraju, rekao bih, i ljudske teme, i ljudske sadržaje, jer struktura je važna, taj slajd sam stavio, ali sad ću vam reći, važno, ali oni govore, ja nisam vrijedan, jesam ja loš čovjek, hoće meni ikad više iko vjerovati, ima li smisla da sad prestanem nakon što sam sve to napravio, i tako dalje, i tako dalje. Zašto srednja grupa? Dakle, optimizam i nada. Općenito grupa nudi optimizam i nadu, jedno grupno ne je uvijek jače od jednog individualnog ne prekidu kockanja, ali i smanjenje izolacije i srama. Oni kad sednu u grupu i vide da nisu sami, da još negdje 15 do 20 dečki koji imaju isti problem, opet je malo lakše. Prihvaćanje potpora od strane vršnjaka, stabilni apstinenti su njima kao uzor. Mi imamo već sada više od jednog čovjeka koji je od samog početka na liječenju, znači ljude koji ne kockaju nekakvih 7 godina i koji dan danas znaju doći, ne naravno svaki mjesec, ali dođu povremeno, navrate, između ostalog navrate i na grupu potpore, objasnit ću vam šta je grupa potpore. Usvajanje novih mehanizama suočavanja, osobito što je važno, to je izmjenjivanje informacija vezano za zatvaranje računa, pronalazak posla, kako se nositi sa, ne znam da li kod vas toliko ima, ali kod nas ima jako puno internet pozajmica, ovi koji posuđuju novce jako brzo, po jako visokim kamatama, i evo jednom ovisniku o kockanju, njima, a onda i meni i nama zapravo stvaraju jako velike probleme. U principu su vam oni od kamatara puno nepovoljniji zapravo. Jel? Više obiteljske grupe, ako se sjećate rasporeda, one su četvrtkom popodne od 17 do 19. Mi smo počeli sa jednom grupom, sada su 3 grupe, one su ogromne, znači one su jednostavno ogromne i tu jednostavno, ako neko hoće raditi, evo neka dođe, one jednostavno nemamo više prostora. Te grupe su optimalne kada je opet do 20 ljudi, na ove grupe dolaze ovisnici o kockanju sa potporama. Jedan dio tih grupa je edukativan, gdje se s njima prolaze teme koje su relevantne za prekid kockanja, to su kako je ovisnost o kockanju problem cijele obitelji, a ne samo ovisnika, jer vrlo često supruge, to je ili majke, to je njegova stvar, kad on prestane, mi ćemo kockati, mi ćemo svi ostali biti u redu. Kako upravljate financijama? Uvijek kažem, svaki mjesec bude barem jedna supruga koja tek po dolasku muža ovisnika o kockanju na liječenje kaže, ja tek sada znam koliko on ima plaću. Što je meni nevjerojatno, znači da ste, mislim možda vama u redu, ja ne znam, meni je to, da ste godinama u braku s nekim da ne znate koliko on ima plaću. Ili ona. Postavljanje granica, vraćanje povjerenja, povjerenje je nešto što je, evo, mislim da bi mogli svaki tjedan o tome s njima razgovarati. Mi smo pripremili posebnu psihoedukacijsku radionicu o tome, o fazama kroz koje prolazi, koliko je tih stupnjeva vraćanja povjerenja, što sve treba raditi i tako dalje, kako komunicirati, prepoznati rane znakove recidiva, rane znakove da se nešto događa. Ono što je jako važno u radu s obiteljima je normalizirati taj kontekst bolesti. Oni moraju znati i bilo bi dobro da usvoje cijelu ovu priču kroz kontekst bolesti, bit će njima puno lakše. Ne kao moralni defekt, nekakvu manu ili radili su to namjerno, ili ako je mogao stati sada, zašto nije stao prije, ili kako mu nije bilo žao mene i djece i tako dalje i tako dalje. Terapijski dio je dio koji opet nije strukturiran, kada nisu edukacije, je rad na odnosima, povjerenju i rad na aktualnoj problematici. Morat ću malo ubrzati, jer vidim da mi... može. Još 5 minuta. Nakon izlaska iz dnevne bolnice, ovo je dio post-tretmana, znači su grupe podrške, kontrolni pregledi, više obiteljske grupe. KLOK je klub liječenih ovisnika o kockanju. Ovo su naše grupe podrške, samo sam još to htio reći, pa ću vam reći rezultate.
Grupe podrške su grupe koje vode naši stabilni apstinenti, stariji članovi, u smislu da su oni stariji, ali imaju puno godina apstinencije. Nakon liječenja oni jednom tjedno, svaka grupa, znači 2 grupe podrške tjedno imamo, oni vode te grupe i svoje iskustvo oporavka prenose novim članovima. Njima, novim dečkima, bude na tim mjestima, na tim grupama zbilja fantastično, oni to doživljavaju kao jedno od najpozitivnijih iskustava za vrijeme liječenja. Ovo što se tiče korona krize neću stići to toliko, ali vam hoću reći da korona kriza je donijela ono što smo rekli, taj online kasino. Evo, naša iskustva su ta da imamo sve veći broj pacijenata, težu kliničku sliku. Online znači da dinamika kockanja sada traje ne 3, 4, 5, 6 godina, 5 godina je bio prosjek, nego da sad može trajati i 5-6 mjeseci. Već za 5-6 mjeseci ljudi se provale do te mjere da je potrebno da se jave na liječenje. Ono što bih htio reći, što sam vama zapravo spomenuo, je niti u jednom trenutku, unatoč koroni, lockdownu i svemu, program nije prestao. Mi smo stalno izbacivali nove verzije programa, selili se iz uživo i online, potpuno online i tako dalje. Znači, program je non stop radio. Mislim da je to zvono, nije. Sad ću još samo kratko proći evaluaciju terapijskog protokola. Rekao sam na početku, prva 4 dana liječenja i posljednja 3 dana, znači kada prođe 3 mjeseca, što oni prolaze. Ovo su stvari koje smo mi za ovu našu studiju evaluacije, ovo je ono što mi evaluiramo, znači i probleme, stavove, kognitivne distorzije, emocije, socijalnu podršku i konzumiranje sredstava ovisnosti. Sad, nije da se čovjek hvali, ne bi rezultate možda i ne bi ni pokazao da nisu dobri, jel tako? Ali zbilja, ono što vam zapravo hoću reći je da je dobro liječiti ovisnike o kockanju, programi koji su znanstveno utemeljeni, koji imaju neko kliničko iskustvo, imaju učinka. Evo, nama je evaluacija pokazala statistički značajne efekte svim varijablama u željenom smjeru. Ovo me nemojte pitati, to ja nisam radio, ali kažu mi da moram staviti, to se uvijek stavim jedno malo pa mi bude neugodno da čitam, ili da ispadne kao da ja znam statistiku, a ne znam. Ali ću vam pokazati samo ovo, čak i ja znam što se tiče statistike, da zapravo šta su rezultati pokazali, ovo plavo je dobro, je li tako? I što se tiče ovog dijela i što se tiče emocija, socioemocionalnih vještina i socijalne podrške. Dakle, evaluacija je pokazala da naši ovisnici kod izlaska iz terapijskog protokola imaju manje simptoma problematičnog kockanja, manje kognitivnih distorzija, manje depresije, anksioznosti, stresa, više negativnih stavova prema kockanju, više socijalne podrške, bolje vještine rješavanja problema, odupiranja vršnjacima i bolju generalnu samoučinkovitost, samoefikasnost. I ovo je sada dobra baza. I ono što mi njima kažemo, ali tu nije kraj. Znači, kad izađete iz dnevne bolnice, ne može tu biti kraj. Morate nastaviti ići ili u klub, ili dolaziti na kontrole i kod nas na grupe. I ono što imamo problem, što se sad, nadam se, bude riješilo, to je da se taj dio nama otvori, jer da ljudi imaju nakon liječenja gdje se javiti u smislu post-tretmana. Ono što bi vam htio samo reći pred kraj, kako je izgledalo ovako, čisto meni najvažnije, najbitnije stvari, evo još minuta i gotov sam, najvažnije stvari koje sam ja vidio, važno je biti educiran za rad sa ovom populacijom pacijenata. Važno je da, ja sam se educirao sam bio u tom dijelu i ono što sam ja dosta rano shvatio, ja sam rekao supervizija i meni je jedina supervizija bila kad sam razgovarao sa sobom pred ogledalom. Znači, nisam mogao na početku, nije bilo jednostavno, nije bilo ljudi, danas smo to promijenili. Dakle, važno je da se educirate i važno je da svoj rad supervizirate jer je ovaj rad s jedne strane težak, ali s druge strane vrlo gratificirajući. Ovo sam stavio kako sam se ja osjećao na početku, ja klizati ne znam, ispada kako god se više trudite da samo su vam modrice sve veće. Ono što još utječe na uspješnost terapijskih intervencija nije sve struktura, znači utječemo i mi, terapeuti, onaj dio sebe koji mi unosimo, ne može se sve naučiti, jel tako, i ne piše sve u knjigama, nego dio vaše osobnosti je isto tako važan i to je ono što oni prepoznaju i to je ono što vam zapravo, ja bih rekao,
duplo vraćaju. Evo, ovo je tim, velika slika. Dakle, u principu, profesor Marin i ja smo, vidite da žene dominiraju, je li tako? Tu su naše sestre, profesorice, sada vam ne idem jedan po jedan. Htio bih samo reći da zapravo djeluje nekoliko pogona, nekoliko programa, 4 dnevne bolnice, 2 programa, jer ovo je za bez strave, bistre glave, za oboljele od psihotičnih poremećaja i ovisnost o kanabisu, i za iste te bolesnike unutar dnevne bolnice provodimo program. Ovo je koliko nas ima, to ste vidjeli na slici, ovo je jedan haiku koji nam je jedan pacijent napisao za nas, znači kako je on nas doživio, i ovako, nije baš ona slika uprave, ali evo, ovako izgleda to kod nas kad je proljeće, kad sve lista, tad se slika, ali tako, kada bude reklama bolja. Evo, to je to, ja vam se zahvaljujem na pozornosti.